Sport TV. Now KUMAWOOD TV. Oh, YouTube, Facebook. Then last time I became sat. I say. Bubura ye hit our rambun, ye went to Semu, and ye let it come on. Pretty, Opa for them one. Was a soft one, which you know, Opa Panchereno, was Yoko, a Sulumo, no, we a king's view, the kings of Solomon. Sounds a David, Rocco Sams. Now, we call it a Gifono, or you hope. No, you king, and I'm all about not a Samso, a Pay. Bomba, a Yajuma, a young father, and I was a people in another sound. Yahweh, when I know Sam, and body, you know, get a young father, we, Yahweh, and our body. And then blacks and say, and that's a view of our person, you know me, yes, and you see a few. Jinti pana sebi ibura sa Bible nimuno the kings of Solomon ene David hone kope ya kwanchire free hwe Ecclesiastes yesu Solomon ono ne kan sanse mu uka ya bebo ma abrabo no emre eriwo emre asebi yede dwen emre ededa emre disuade emre di yesi nyina Solomon e kan ho David so kire se hwe yampon Matamfo pim ede enwu matapem enmunyamfo empim ensonsori nyina ede ne kan wo wankasa wasetem black sense dey bi o ehintasem bi a obo ade ede doors ankofo wi a o say ye fasa nimbie ne efiri ho nti mensemre no ekọ mabisa no say hintasem ne da ho no ya fa bi ne so de abo bra no ti kame ho efiri no so kopem wotwe no ne black sand nikita odie no osu bebam bi ne de kire wa hwe so no oso so adnya wonte ho agra na bako de we abako yes na wanka sa wo osu mbem the truth is very sad because you say who can say wo osu who can Christianity and na so fufu e na so fufu as say ombo wi ase ma Christianity na ni monyam bia ma ana o kan Islam so because the formula ana o komsheni de to ho be obi ya mom paye nchire nyankopon ba bia errors ne wo na ye ya errors Islamic errors wo na ni say tamo e de ye achiriya no Islam for the ye achiriya enye compulsory say wo say eduru aye che compo 30 days na the next year say actually we are bringing duru a e wo say uche nuane e many pa more than 60 ready we are bringing duru a ke nuan awo ukumu ba ko na de aye nuane won cha mo ni pa be ese we de actually we kra ye because me odwan kese ya santini nso me nua kremo ni bi brɛ no wo se ukun ya unsetete no na omo adwuma nwan yen ene farming nti duru ho a unwan no ubeyi mu 30 no wakun dia ye aduane ache nti Islam sorry it is your first spirit also okay ya twa de wa ha please ni woska wow because unisika ye nkok ehwa de wa sei nyanko kristosun mu eye omo bible no empempi no odifo bia sha se hyenkom wi a na o ma kwankyera ogina Psalms David mumam e de yonkofa na da obo ade ni David eni Solomon American where that David ne Solomon Kufana be the name so Jesus Christ from Nazareth free David Busiam onunti na ma bebre susu se we tuntum no President David onyo free said ye can the Bible no David no in tuntum okay Solomon so no tuntum na the man ko say David papa no yo hene na tete no
princesses from Amanaman so. Near no man for me alliance. No more so bloodline. Okay. And bloodline near bra. Oyokne. Now lewo. Amaya. Echa now what or more princess or hene baba or hene na beda na wase. Inti asefo obeginawachi. We be kajo. Also tuna. I see. Nana a mile from free Amanama also we are. Listen, my fancy on, Namin Kama home, Brian Kofa Edisa, Carbon bra. If you are one of Edisa and Carbo, area Yatwaso. Last time with Yasi, the Medium Kumo, after David home, don't come. If you are Waba. Adi, honey, I never surprise you. A juice herbal mixture, and me a juice herbal capsules, and no who dreaded there. You could debrill. Who's a dow complaining with Sissini Cocoa, Epe Ajuakade, juice herbal mixture, and me a juice herbal capsules, and no who jack a sepan and neck. You could debrill. William, a yama money mema, a juice herbal mixture, and you juice herbal capsules, and your cocoa needs to see your real drink a dusa herbal mixture. Any a dusa herbal capsules. Miss Rotsnassi, Namen Sev. A dusa herbal mixture. Any a dusa herbal capsules. And my memegina brand. Na a yemay. Ah, now, I just say I was to send me blabber we. Sweetie, maybe come on, mammy, I drum one. Hey, what does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Konako Judy. What can't keep? Yeah, I'm sorry. Obie to me. What's not a mere train one bar. Last time I was in Cano, see, we are saying now, a Jumedi Libri, David, young Conada or the Christu, and now Obadiano and Tamono. Nay, a your dog, that it's in Rimono, Sebi, and Nam and Topa, and then Munyamuna, a year Israel for Penitino, more Amana, my a princess, no blue fee, in Casaso, Timecono. Emma. Aha. Yeah, and Tidia na make cosine say. No more fat a ma from free amana maiso. Na soon somewhere war mumune sumo mosum. Home from Nipa yesra no tea raya hinyaso no. Or no near Susu say, oh, to me. Ah, obet me dia can home in our boom. And they are combining ni so. God it's no nyankopon the God Kings. Zeus baby on them may be near from Amazons. And that was one he drew David Abreso no. O papa any nipatun to one no yakwa or yafna. E will feel or die no yin saying. David. David Mame. David Mame no on your queen, no on your princess. On your princess. No or a slave. Or a slave. No, wine. So I bring now wine yeah, the grapes good. Now do 9 ATM. Nisu na sone. Do ono na or serve grape wine. Na time na papa no abro. Ano ne die no onyin saying. Now God means so good. A drew see choose to rightful heir to the throne no. No papa no ma bebre. Na no munye ni moja. No mo fa papa na chi. Nyankopon so mbra mu no. Enu kwan se oba obi a yasra no ne betina no otiasefo bia na body bia hu ne ho enti no menti ase nyankopon mbrem enti na unze wo konkramofo mu a ubon se obi wa na ire nam na nani kwa te ho yes wa ninja first is so na esro yes ninja record of sabre no ubon se nani te ho de enti a kire ne se nyankopon mbrem no eni kwan se ubi anyame ensa wone so eyire obi fufuro bi ede ani bone mbohwe no onu nti na time of Abraham otu kwan ko Egypt na yire ho ofra ye de na yire no ko ma Pharaoh no Nyankopon abufuo ba Egypt so eye so obehye o munyina ase ada ya Pharaoh akofa na ko a eyire aba na hemfie nti sabre Pharaoh pa Abraham chew esa Pharaoh na ma Abraham nyeska Abraham no yesika ni sika na sinyina free Egypt the royal treasury no ano sesa man is odi ageko na man bi beto hye so a
sika kokko no mbesesa nti Jake na kona enu kromfo enkodi yanka de wase sede na o kase David papa na ne yere efa da chi the rightful person na oye best I bit me ne si na nemu no David nyene sa a man na enkra no nyene ba. Oh, I'm telling the truth. Oh, a man and princesses no mu free amanaman so. Na amanaman so no na dodo na mama ne dware o. Nto obu o no mo a no mama ne fa no. Nto omra no ye beka so ye princess ye de na be ye bloodline. Omra no ne breaking the virginity. Nti no edru o mo be ye send ye tie bia no. Omo ba o pay tribute because omo susu se wo na nyame ensa wo so. Ana ubetimi abo ho ban na nyame nhira aba omo man so nti ye de baba abrewa ye baba ne yenim so onye nti ne de ne brew nti omo de sika ka ho afi bia omo de biba ye friend tribute nti omo de ba ho fam no ube combine ono Yahweh nkrofo ne kwan etimi ye ana always be anipa o ye no ye baako aha nti sa nti na ma Israel nya ni monyam no ti nipa no o ye no be combine different kind of elements ni nyina zuru se ye bi ye from Amazons nti na kro baako manko ande go omu nyina no me zuru sere no sa nso kra za amma ne kra no kra do mo bai no baako pe na na qualifier no ye pure virgin na utimi wo zuru baba nti ade yonkofa na apambe na ma ebe ka David ene obo ade a utimi ya nwade sa de David de ne ba ne se oba no enyin sen ye no ana omususu so ye nipa tuntum oya akoaba na manaman so fo na kasa ana we akoa de wetimi ne na wo ye mama ne de untimi ne omo usole ana wo ji gold ana o kan za wono kro fele no abro nti na okofa akoa ana ode akora ne kwotena nguram at the age of 7 David kwotena nguram streso jata ni sisre wo ho ode ne kwotena nguram se won hwe nwan no mususu se otimura nim no odwan beche jata beche nare but otwona ehonu nso na ye kwan anyankopon fa so se o siesie no nti nyankopon de no ye ne se sabe nyana go lati rene ti de na nyankopon de tete ne se nyankopon na hyeda soma jata no akwachi nwan ni bi na David de tire kun jata no no masisira akwachi bi na David de tire kun no ma pataku akwachi bi nti ode tete na ma David ne be ye expert nti omo de omo fa na de fun bi nti time a edru se omo yi heir to the throne na ye say Samuel may anointed de obedi ade no obedru ye no na ye de papa ne mema omo ho fa be gina ho omo ba na nyankopon so omo nyina omo mfata because nyankopon mbre sa to so biem so wo yo ba na oni obi a yasra no ewo na bodie bia de ne nsa so mu a mfata se nipa no din be da so biem nti o her Bible ni mo David ko fa ni soja ni eyere o fa soja ni ne yere no nyankopon bufui mra se yenku oba no enku akola ne nka ho nti David pa cha se enam ne so because it from no mo frɛ omukunu mo mewura kan say my lord ana David jito ni mu se ono na hye oba no so omfa nyi se ne nkɔhye ne kunu nti aso twen no obefa aso twen e ba Israel so ne se omu lusu wo emma aman beto hye omo so enipa se wui nyankopon twen na so be twice oza kra kan so on kan nipa emma okokan abayifo fry ma wo se kun omo yale stisi krom ho ma omo se wui ni gina ya oba no ti nyankopon mra mu no de ye ne dia no an ye na ko dia no obiara mfata se ode ne nsa beka nti saa na the situation ne bai nti ekoba no mo anointed David nti David nso call ya tabra Goliath irene no na ya anointed so dada na de nti a David anku so nyankopon mram obi a yasra ne ho abodie bia ni soro asase so ana asase ase o ho kwan so de ne nzaka no nti David ko twa ohene so atale
e de kyerɛ ne sɛ watare na mbetwa ne nra no na me wakwanya me de bekum because na so baba ni David twempena na ono menyi ni sɛ o record no Bible no nti na David kɔ ahemfie or first secret tunnels e kɔ hɔ every day kɔ da hɔ sɛ pie ba nti ɔkɔ no hene na da wa brother na obi ani hɔ na otwa na tare e de kyerɛ ne sɛ watare ani me ba hɔ enra na me wakwanya me de bekum nso esan sɛ yasra wɔn ho nti no meku a ɔpɔn ne no ne bɔne nyinaa akyi no me bɛba ne so nti ɔde kyerɛ sɛ watale ne nti no sɛ yasra wɔn ho ɛde wasi Israel ahemia so nti no obi amfata sɛ obeku nti nyame ne pa ɔno ama na bɔfo nti kenso enye nipa ne kun no nyankopɔn soma abɔfo ne beku no bɔfo no kro ku no yɛwɔ incense ne rituals a yɛ ne soro ɛde pra sa musuo ne firi no ho nti no nyame akɔ asɛ de omutimi omoyɛ omoka sɛ obudi nyankopɔn akyi a wakɔ obi beku fine people will try but tetemre mu no no mo yɛ saa and wukun sɛ okɔ China obɛkɔ no monk for no mo tete pepo so obehu obi dan nesi pepo so tenten yes a monk bi neti ho empo bo ba ya bibre mu ha asantefo tete yakonfo no mo tete ngurap e buru bodwa si e bodwa ne asoa no e wa pakan mu de na bafie ya mane nantefo de enti ya ne ne saa ne se yisusu se na nam sawo ne so nti utira anye yie no dome wo na di musuo ne oye ne aba nti uko China omo ye enlightened ne monks no omo tete pepo so tenten a untimi nko na ebi a akoye bibi amana ko hye na bufuo na ebi a akoka bibi go China mre bi ba ma monk bibi na no oil black odome omo ma e fa ba bi da na emwa enam so ma ye to war be a very great war okay eche kro ni mi no na eye den na Bible kakraka da we Isaiah hyenkom yo Isaiah homa ho yo Moses homa ho enso eye David onkoa no won ni kinsa enipa ede ko bompaye ho so na akwankyera yi ma eye enipa o how bia yeso ko kan Psalm 123 Psalm 12 Psalm 8 obekan kan na atime de dwuma bia ma wo wasetinem oh ya ni juma said ya no mo huno no omo kan Psalms no all right but the entire choose David and Solomon say omo no ye living testimonies omo manyankopon kwan ofa so di ne juma ne daddy sure nyankopon Moses amebi ama oboade Moses ye bi na Abraham amebi ama ebi na dem kwan omo sankofo menu we okotizim a the kings of Solomon the books or troye ne na kwanche bi the symbols bi no and occultism omu yisu as like a Freemason other brotherhood no omu yisu and oba a Christopher so omu gina Psalms and e bi omu king of life and na sankofo mienu ba ye bibrem ha na omu follow Psalms na me de menim ne say Psalms gina oma obi o summon angels and as obi onim kwan a ye fa so summon angels why honkwana angels no kwa enye honkwana angels wo doso na say book John Tron book kwan ye fa so kosoro nyina John na tro kwan ye fa so hu Nyankopon say wote dem say dia ba ifo te dem a obi na mabonten omutimi hu no ba ifo say wo dem udwale a okina bonten anya na adwene say wo hu wote abronsan so kro obetimi aturo nani abehwe saa kwan na so we Kristo ni a wo kwan Nyankopon wo soro nso a obetimi ehu no obetimi ehu wi ase nyina biza Nyankopon se na ni wa aman nyina hwa abonefo ne apapafo na Kristofo nso wo bi na de atie ne se tete Christianity no de entia na Roman fo ku Christian fo no na nya se o motan Kristofo now most scriptures ni contain a lot of secrets a utimi di bone wahu de ametre nti na akoye illegal ye hu ne say black magic nti tamu aye ku omo practice witchcraft e de black magic no ne eku Christians nso kan wo ye majatare omo ne susu so de sekan ku na no me be kan de ne ye majatare no na ye de omo yare na no omo sana ne de omo nti no e wo secrets e wo but ahanom no
So we better so some angels I don't do na no omu ogidie se omu ye Jacob achidifo aha nti no de omu ye ne se osusu se wo na onim angels samona ogidie se ebia se ukuta bibi na odefa ebia onum nso na uja fa kra na onum a ogidie se wanum nso fa nti no de onim bia obetimi adi atro so onu nso ye bi I had the root source of it. Me as of na dance. Me dance ni omo. Yeah, try there what I say. We David your warrior. We Solomon or Samo a year our home angels, the fallen angels, the demons, and although me here the Edio Mujuma wa assisting. Na me pay say na David. No angels no no communicate and say obade na kasa no edi nkomo. Oh. King David no bompire chire nyame ne na bofo nyina baby onam bia no hwesoro otimi hu nyankopon straight David ade bia we bia oni nyankopon na nefa dwene ade a oye oni nyankopon anfa dwene ane se ohun so obi yiri dwale ana o se ade we de binyampe no nim so ko ka chire nyankopon beka se oba de pagan it won pre no gunsa David no mo de fermented liquor gunsa no gunsa the entire no gunsa ne say nyankopon yi ansa gu ansa na ne nakasa ba de tiri no gunsa unse omo abreso no mo ye bloodline bloodline ya bra o ka amanaman so nyina ahene emma princesses ohene ba ka o yo ba o kofi for mo no aka omo abom na no mo atena sa oyere said the genius entimi nkoto nche omo so because tete na genius wo wi ase no no mu ohene bia aside the apart from the Israel himya so na dey for ensa guo hu be so apama down ne obade entem no say ye na no abayaba ye dia na ensa guo no ogu no e nyina so ne say de tie ne say tete no na uye Egypt hene a genie ana moti ana cyclops na abode bia ntimi meto nche wo so near bloodline with Egypt and be by Israel for so na Israel for no so no we are hene with Israel if you see mining na no more problem Nephilims ni patent antintin bi no mo to show mo so na genius to show mo so na elves ni omoko but no mo ni Israel for nko frisi yesusu say wow don sabe kon mo bi anyamensa wo mo so enti no mo take advantage wo ho say ni amine ni bi wo ho a obeka se me ni genius for obekon de ade na memfa gold nkoma Israel for na memfa me baba anka ho na me no omo nya pam ti sa bre so mo omo ne som no na omo aba Israel to omo ba Israel de ne baba ne mawa no obefa ho anwea na wo hene na nyamensa wo so no odi obesa ma gold no wo shira so ama no na wo shira so ma na no the gold no anwea no se free ukrom no no de akoye bosom asi ono ne krom on the man Christianity spread enye Paul na spread Christianity said the actual the Bible enti abosom no nyina so o bade esum no misan de na tie ne say o bade de ma Moses say ono we nonkutwifo enti ye de na obi amanaman emu ne tie de be ya abosom ama o bade say ebe energy bi e de ama ne hina odi na ade so me example actually time Abraham Pharaoh fa na yere no senko kan se na yere ne Sarah anki ekun no freeze on fata se obetena se wa Abraham Pharaoh ene o yere da but tete no Pharaoh for no mo ye God kings dia mechire enti Pharaoh no oba odru wa na nyame soma abofo ko ne nchen se Terra ba ma yere na one na ba wa himfi ono ene odeka enti oka odeka no ana Pharaoh to nsa ma ye frɛ Abraham bai oba no obu nkoto dwem prenson wo ne nase on his feet ese onfa ne nsa ngu no so na no me ebeba Egypt mine so no emfiri ne so nko akirichiri ede gina so ntia o ma ne yesa de enti o yesa ne se Abraham no papa reni na set of Egypt money Nephilims ne giants na kwa set defeat o mu wie no
omote say Egypt for na sorry tia set no omo sa be attack Egypt biem ana Pharaoh for ne call Abraham papa ho plus what so that me question you beba hwe Abraham na owo busumfie na oba ade to ne nsa frɛ no die meba mamelande me question Abraham no busumfie na ye to nsa frɛ so omra no me gina osum bi mu nti Abraham asase no ne mpai bo sha ase odiniti ne butu o asufrɛ eye obo ade one king no. That's the covenant between the Abraham and the angels are also doing that. But to me, no, yeah, why? It's me, say the bloodline now, David, yeah, our man, so a marble through Omukrumaba, no more being any munyam at the Akumkrumwa. A year then almost set the Krumon, say the bay of bosom, and the man of body named Sidney David. I only of body wapam, saying your bosom mano. Dear Tierney say, the bosom in Egypt, dear no. Egypt. I'm talking about Israel. Israel, dear no. Osan any free Israel na. Me the Abraham Pharaoh dear no example. Who say near Horus statue? I to say or ye nipa ni titi say eagle or wings. Angel Gabriel so was our appearance nibi. Eagle Gabriel so to say eagle sa. One who dear me now a serious abre no now bonten so from no friend Horace but meanwhile wow ye royal blood no you bet you say when you Horace the why or no over English more your first syllables be typology good oh your royal blood a anthropology anthropology abra study ways of politics and how kind of sad let me say enyame ben na omo o Egypt abra Israel no mo nkwa so mu no enyame ben na to ne nsa frɛ Moses say onko yi me dem free Egypt amai mu de na tie ne say Egypt no tete no na dragons na di so nye obade ni pakra na di nye obade no ono ne wo ne dynasty o dragons na ne control Egypt. I know the dynasty of Egypt. Or mono no spaceship to say pyramid. No. That's the other another god. Or blacks. Okay. I know be rule Egypt. To rule Egypt no as blacks. Or so be about USCA. And chemu be hu no CNN say spaceships was through. Or military for communicate. A serious temper. Now the try say any radio. Ye dear doctor near Bakwaya upon ona the alien say by David. The Christ no ne obade ne kasa 1-1. Abraham no ne obade kasa 1-1. Moses no ne obade kasa 1-1. David no obade kasa 1-1 na. Oh, nipa bebre no obade kasa 1. Ano wo person no obade kasa 1-1 na. Enye dene sede ya kan to wo motrim no. Say no. Say ya TV asi. Asofofo de adwene bi ahye ni patrimu say. Den say oni Nyankopon e benyankutan di. Omo say di tro bi ato ni patrimu say. Ye kan se enye bone da na e da ye kra. De say atosu biem, wasa kire say ye wonyame bi otimi di nipa bone che no. Na David bone ye de che na anka ekun ne amane ni krom ne man mufu wu ma osu pa che o ya vanche no odo be ne do odo na da oni Nyankopon tam ni nyina no wakohwe obire akofa no Nyankopon kun ni krom fo se ida se o ma me nku oba ne dia ida se obelusu wo me am kunkum krom fo no metete opede bi nyame bia ni soro asase so ana asase ase ode boneche asofofo na kasa no akomsefo na de Bible Quran ne na sefo bae sesia ya me no kasa aliens na eba no omu nyina deny so omu ba omu ameka sa omu de Nyankopon tresem no omu ba omu beka omu kan se nyame de obi bon eche no eduru wa o ye Islam ni okomse ni Muhammad be deny se on kan se nyame bi ado bon eche wo hu de mechire ye ni nyame bi o timi de obi bon eche no Moses na kura o kana asem no ni nyame kasa face to face no ono boni a odi yenti omo ebu aten ye dark matter for ebe fa no omo kan se ye betwe na so ye mfa ne Nyankopon go ne boni do so
Emma Yankupon de near the name of Kofa, the free ho. A dim papa, move on a dark matter for an intem. Currently, ya near make peace. Inti, so for be cultural, say, Sir Boniface. Na nyame bi wo baby with me the bonnet cha. And Solomon, oh, I was saying, so gramful. And yet, Solomon mana negu bebre no, nanya jaman say, jaman said your muchreno. Na your bloodline, mana mine so for. This is Solomon no whisker, or mu pay tribute. A man no form, nanya for you. Sir, Ebia say Ghana nieti. Anna Nephilims. Any genius, to share so. Na ya power bar or your heneba. Near the Nakoma, King Solomon. Near the gold account, near catchers are Phoebe, Bibaba. Near San Yen Free Ho, Eddie Abbey Crum. Near the Abbey Jinae. And I meant to say no. You would did say, said the Astrano, Assassin or Tesukekeno. Who say Moses. Assassin or see most you nascent, but was as way as a concon. You would say, send young go pon you because face to face. No, I said the chrome 1 yakakeno. What about chrome na Jimmy B. Baha? Matthias said, send me coffee, Yamia Sramon. Let me tell you, good. Nowadays, Ukromi and say Bianca, Joy Biden, and I Joy Biden. Putin, Vladimir. Putin. Let's see the baby say there be attack here, baby. Yamia Sram you first one say and go. Etino, the Baba Breme. Papa, let me feel the tenny was idea of maybe Genius neba, almost through. Genius nibble drew her. No abodi say, Ebia Mijina, Solomon Dimu, with your first one Dimu. The Astrano is also a Hinian or Tizra, Hinian Sono, a Dimu. No actual spirit corner say, oh, can I mean home? Into Uncle to Abekoto. Now, some name crony be or one so one day. A genius nibu or one so day. 2 cows or bois. Or says a mebois, Nicro one yana media yajina, oh, micro no blabber. Into a happy most were buncote, Uncle to because of war. A dinner our boy, you know. Jesus said, Ubi and Yamia Srano, the Nessia Cunyaso. It is hard no money in Ashe, and then Sasso Niso. And then I saw for boys, opposite a couple of from. Who's that from? And so Besham, Combina, the other Zoma from Weddy. I saw for any to make us and be said, or sit the Odons a bit, or nine basic via Yame de Wamo. David ni Solomon ni Moses Moon and Yame Mao Musa platform, they say, or Tnakrubi Aswa. Assassin in the territory. Enti Osahwania, Odo Baba Neba. Now the gold, I feel out the gold in the Baba. Baba Mopsi one as Obampire cross, Obama Bewo. Now I can't say, Menana, no. Sabra the Ketro, sir, in this Abra, Unya Colana, Utmid Namna, Udru Krobina, Genius, no Sabra, any genius, ni Motia, ni Nephilims and Netty. Nti udru krobi so na se omo ato ahye omo so a utimi kra de akra ne ko unim de nanani David ba no fa gold ni nyina kogu mefie o na ko odidi ne ho anti sabe omo so no mu hia nipa ho sent se de kramite nipa ho bo so na films no hia no te se nipa no royal blood gold no awia o de walu to be obeka saje nti sabe na ahemfo ni bi so didi ho Emma ko drew baby. Tamo God kings no era no. Vampire no baby. Vampires yeah omo you as enye. Na vampires no so werewolves na attack kroni bia. Omo so timi gigi kroni gold. No one can see a bobo ho ban every werewolves so. Enti na ya ade a ereni wo wiase baby a. Enti sa bre no ukokra wo delay. Because odo baba na kokra se ne ho nyefa. Gold no just all man Dawson, yes, or Henneba no nya time. On the cofa, let's be as a buy. Oh, because not in near the man. Yet in Roby, a Spain for a drew, Spanish for a drew. Would the Framin someone no more? Emma, ne condos or the Bema better. Yes, you said, what is a drew the manner? A bemana, how Henna man in another more said, or won't tell mamma. No one ya, sir, or Henny air, nibi will crow. Nti sabre no wa oba na ebanso ani made kan ho
Ah, ba oni ni maid ni servants. Omo ba kromu ana eba. Every day fie onko. Oh, BSC castles. Enti David mo ani ji ombeje na nya enti sa ni ji no na David ho a. Na Natale odi say odi timurab no. Wa yidi ahange na himya na ho. Enti no obi ba o se wo ho atale we. De wo ni nyina gold ni nyina Yahweh na de breme. Benko okuno da benko okun di nkunim Yahweh na kirem se de esiku. Enti sa abre no na mawiase nyina ya distribute gold diamond no mfanya hwe na we na duru Solomon so no ye bi ana yewo abaifo hema sa abre no enye na abaifo ebi na abaifo no omudi ni abaifo said the from witches no a name for na from abaifo they from people with mark of the beast. Oh, okay. Omo ho before dada mo brando mudi no ha omo nenko we people with mark of the beast no onu oni to me ye kan baifo yo obi a obofo ni nipa wo no fallen angels ni nipa be wo omo no. Okay. And you me bro, sorry we have me. On say yes I won't be on me demon. And I won't be on so many fallen angels or we are waiting for the Yahweh to confirm so the bonnet ebe channel. Demon or master the saying and the fallen angels no omo wham. Oh, to me no omuni ni for and now omo kra omo are guilty for them to plead for mercy or amnesty. The fallen angels no. Nyango pon bremo no. Abofo na wo soro no omo ye sojafo. Sa soja mra na bi adwuma wo rom. The sea was soro no. First of all, nenye na Lucky Ragnarok, nenye mo Lucifer. Lucifer abofo bi ani soro betimi na nako. Yahweh kwan of aso yi sojafo mpanyimfo no. Anya appointment is any part there aban point IGP no. Yeah, BB is a dual single combat. Soldiers ni nyina abesa so. Somewhere 10,000 amosa so. Na upo moko 1-to-1, 1-to-1, 1-to-1. Na mo asa akọ step 2. Enti mu nyina mo be kwa me yi di oye the strongest. Sa na ye choose to combat also. Sa contest ne course no Lucifer ne winning. Ana angel no Lucky Ragnarok crash set up no set here no. Weapon Lucifer edekono. Looking well who use. But ono na nya nchen no de enti asa abofo no omo sre boniface ne say nyankopon mremu no. Say ye ne bofo ni soja ni ana ohene fufuru a wo man bi so. Obia ni ho kwan so authority a osoro ni no. Ana obu na nimtia. Last ay. Anyame bebrebe nyina enti enya asante enya nguradin bi enya eye mfantidin bi ama abofo ni bi nyina akoya abrofi na Lucifer na Ragnarok na Spirituals ye just Spanish din wo enti enya asante anyame bebrebe ye wo mu nyina enti enya bofo bi ye wo soro ya we ni na mo ya asante ni se ko Facebook enti ye wo enti e man ba asa ni say yesua western cultures asante fo ni o kwan e fa so tworo who say yenim twora ni edinkra symbols na ho minim say na edinkra nko na edinkra asante fo ne coin ba no nso e kwan e fa so tworo no yedi mi so nkonim ma ne besom opem so ani ye ne kambom ni asante man ne kambom ni susu say ene e kwan e fa so tworo no easy chain asante fo de ne ntini ye be yusu as edinkra symbols enti yes, you kwan e fa so tworo. Na ye problem ne say. Da bofo ebi ni wan mo. Ye no ma omo a ye be fa omo so ho abofo na nyame de omo bre ye no. Ebi te say you said dey me example kire say konfo anoche obi konfo. Ense kire ni bia ni ho a Yesu ba ya wa anyi bi. Obi konfo so nyane ufo wo. Despite mu krom ho. Krobi de agona. Onya agona. O tra agona mo frɛ wa say we are more say also. We are more sick, Ruby or Bobby or not despite conformity the Bobby see wa we are there. We are start yet in so good so mawa now want to. What if no crack no solely? But ye femuhano ye nya say nipa no I sabi obi kura wu near the so good no nipa ni timi sole no.
akonfo na wa himfie ho na omo de bayi na ekomo suman fa omo no omo suman fa omo ne de na omo hu na omo de obuo ma no because omo nim se suman no na ayi no but omo na suman fa omo de bayi ekom no omo ne bopo sa kwa we kura da bia na opem so ofre na ye de onfre bi ana opem so nso ma ne kodi hene wa agona ese oni ho a odi akonya ne beja no because ono na ema ahimya ne bai ana omo ne hu se sa akonya ne bedi obiri konfo ho a akonfo no no mo ya na obepam omo nti sa de a yemku no okay well na me fa me telephone entu bia na wo nso bitima ba abechoro madwen so abechoro madwen last na wote ne nka ne fa yonko a na da obo ade ene Solomon David ena ochichiri mu no oso betimi de oso wadwen kira ba fa de black sun ka no bitima fra 0244 84 0108 0244 84 0108 na sele nso o badwumadi yesu a ene wa lowa u TV no na also so waba dwumadi so bedase blacksan no nugu so baye mra say David ode ntokwa ene beji ahini ba Solomon ode odo ene ye bloodline ba wie no ode ahonhom ene bu oman Solomon de no unse no ne hu ne se ntokwa na ye ku no ehun hia ana sabre na wo ye ohene ba okọ royal school nti obompa ye se nyame ma ne nyansa no no ne hu se Easter say odi soldier for nko a be kwa kon no maku no aden na won rely on peaceful way o de bra line no e be chichire e be build ukro peace than war jana so na me fam fefro hello good evening Pacha KUMAWOOD TV we are na ko dwumadi no wo so odi ni be kasa free Pacha from your work me kasa free hello yes apanyi Pacha wo so odi ni be kasa free make us free at to say me work. Okay. Open your nko. Pacha Solomon na yasuah ring be a sentence. A ring of power. All right. Then open so would you make that ring in your own? Yeah, ring on or say no the control demons. Emani see sa asoy dying. No credit. All right. Okay, obey one no. That's it. 0244840108 0244840108 Solomon ho na David nkomo de yedie no epepi no sofo be bom paye hakakakai ya bojo wie no de wako Psalms wo we obofo ama so bofo Psalms wo ade indi kodi no bia amfa de bofo nye na djuma hello udi ni be okase free hello good evening wa so me kase free pogoso. Hello. Yeah, good evening. But you make a tia for goso. Okay, open you. I don't want to suka krane enko. Me see, that me bisa papa say. Sa susu seven no, say o be pese oban tia ko be na be paso ehunu. O say, susu sem no. Hello. Yeah, Pacha brabi, o susu sem na eden. Me see susu fem no, so be pese o papa no le ni din komo a. Imagine. Na kwa ra na di pa be problem papa. Oh, when you come on this year, I don't know. They say, but you say, choose move them no. Say, who person, papa, I can't buy papa. Okay, Matthias say, what else now? Wait me. I don't know. And then answer. But yeah. Mato question I say. Why? Mato question I say, how can we invoke a spirit? And I say, more spirituality, no, akosoro. Semetenika sana siya, sana opatre. Hello, would you be your free? Hello. Yes, sir. Hello. Open your patch of metone, would you be your free? Good evening. Good evening, sir. A casa free in Kenya. Then Kenya, sir, open your man and call. A friend of Abraham. Okay, yeah. But, and then go. On Bible. Eka and Sembe bring trade. A Abraham na ewe. Na Tony Ababu can a Abraham. Ya ni pa betra ti so adan ko kwa ji ya. Amani pa na po nya me pa ni baba ya so no. Ya ko da amrem. Enche se ya dokoso sa baba kan wa. Oh, o kan wa se mi Yesu ya de o se wi Abraham no bi se o se wi ye ne. Ya be mu. Oh.
we are na makaya adisua ono de o kan no na bibisa say eti sams no e de enti de nyina ye kofa kwankyere ho hello we did baby okasa free hello yes sir if I'm Kofijo what are you kwan na okay akra man ko the favorite soup na me pese wako Bible also papa ya ko Bible school na wako Bible me patch there be onko Bible school adaruma some money mu no je ho fa na maybe think say we adro well I need break ye rade hello yes sir o say area say I dey adro ya na say adro nye mpacho ai Matthew obeyi wa no ama me that's a nice question me that's obeyi wa no ama me that's 0244840108 yemfa be 5 calls na yemfa calls ni si wadaruma Lasan obi nyama dia na yenko no obi bisa say David Ojinaso hello my friend what you Jesus ya feel so pa o say wabantemo your friend ati ati me kasa free agonara wan say on okay me debia me catch a Christopher no sometimes e wan ma chechire ho yempe research o share why mo na debia nsem no e can short and go into details me feel say ya ba no to on I wasn't get money said that true book into details see na e certified near jitum na yen so a ye pese ye hu because Solomon e ya sama ye casino eni o share bible e kwa e fa so true bible na ibi mu say omunye free da yem ebi say e di ebi so experience onu so enya ni sunsum semu experience na say o pour na out aditi na was e work city a etimi dem for also true book na obeje di say tete no Jesus Christ by no na Roman mo ho dada na ebi mu say omo ngini ndi enti sa we ni de ade e ho no obi eni ho obegine di enti wa wu nim no ana say wa pa disua no eni kwa so dem no but also your research me de menya anka o ma no ntwero bu na ye be say ye hu ye tua asemu no yemfa yensu ye ni enkonkon de be say de eni hu na omo so omo hu say adada na omo pa disua omo be ye de ya so fo na ka che na omo so aye enti me so futu kakra me so me wo de man me manage na de cheche no ba je say mini factor me de be believe one say bible ne de ye jitu me say ya twero eni say into standard enti no no de wo fit kakra say evidence back but we in the convincing convincing wo share what that particular yi but also timinya bibi at the back and na make say nka book no na nko no so atwe no book because ansem no keka nyina no me sure say the book o but na me upa Dabi upa sane ma no enti no ono so mfa sa opportunity ni so na enti me mboa no no enti me ntwe book ye ya fa adisua no ana ye pem fifi mu na enti me nya sane ma wi no ye betimi aye afolu sa eno ma wi so enti me bona ba so eni na dwuma ma ni enti do bi e ka me da say 0244840108 and 0205500215 ubetima badwumadie so na so wadwentra wode ba no de me nua ye okan so de wode so ayede atoso Lasan then for next school aí hello we didn't be okasa free hello yes sir Pastor, good evening. Pastor, what do you know? Free me, man. Pastor, okay, Mr. Ima, Pastor, what are man call? Pastor, the tongue of Pabano on the Sukakarma. Okay. My papa, what blood am I war? Give me show.
now of the way before the young see a more and young people way then before no therefore then some year about 1 then class because of the way I'm not if you can say other Bible school and now then no this because the way most Nipa or three English in the other, or not a kind of what you be fire, like a ball or so much apple. No, I cannot happen. That's it. Aha, or no problem. I don't have to boss or not. I think I'm getting away then all the time. The union community so because we me and some more like a human. Chimagine, but you need a natural warding, and I am for natural warding. The actual margin, when we first move to about 4 or more. Okay. And I open a spot TV, then some baby walk out. We another episode. On what they call Lucifer once under that. Say Lucifer no, on your body be our sorrow near assassin. In Cato every day, I'm a Lucifer bar. If a pan Lucifer dinner your year bonnet, on all some. It you cause Bonty TV, opinion in church any be so. Wadaruma. Oh, YouTube. Hello? Yes, sir. We did it your casa free. The first child can doing good. Oh, you're from China. Charles. Come back to you from China. Come back to who took a MC. Charles Manenko. But the more that we tell me, Papa. Mate, what am I last call? But the BCRC. Now do free as the other call Black Sanso. Last I am calling for me. Be up here in the room. I'm going to place Kakakangu. Then I free Solomon ring. No, was in a Solomon or ring boo. I don't know. Or they converted and I say, or the charming our own angels with demons. No, dear, to my body. Yeah, friend, no ring of power. Ring of power. A DNA near different. Your friend, ring of power. Now, dear, Tiana say, or my friend Joseph, no, make me be my Crawford, my uncle phobia. But maybe move with questions about wherever about me. I'm not expecting Africa. Means you say, and ya be before Tina may me to me, me do my dear. Me do my dear, me dear, and Fabi before. And the whole here say, oh, and yet, Bonnie, answer the questions now. But if you say, one. Walk by the school. There be maybe the America walk by the school. Become a brothel. But walk by the school. A brothel, I'm no more deep. Oh, yes, have to be sending you. Oh, tap the flavor. So, no malupri. Every mood do ya casa faso out to me for I had a cargo car crash in Moody at the creator, cargo play, would you at the creator soon prayer it me too. Bronia day she said that dear mood do nenam so netu. Was your free side? Sound of one on a better massy. May expect him be beneath so that's why so be me and ample so be follow me. So be beneath the old DNA say. Unso be free say we blame we be unim the into Omokasa. Say enya akan man abebre ahemfo no omuntie ninye enya asante man amamre ana enya bibifo amamre eye abayifo amamre bayi amamre mu no so winim nyansa na yinim difo a yemfro nyansa ni o ye be kan so wabodam na unyansa de bia wo ka to ho no ya pa obi a wagimi pa na ya ka so wonsua ni yaku na ye do no na bediwa de Is Jimmy Bedin and Seniade? Good. So, what Munyamwa? Ye begu who fin near Goo and Mossy. Near the will be a crumb for pa, be the wadi. The make us a mahim for them from whom you say. Ye, mamre say, ye do bet now him yasoa. Wabo chrono die empany. We at it for I empany. We are bassa on how I empany. But a babby ye GDM1. At the papa be I money and a bonny mummy papa. We know all kinds of and maybe first not ye program will be a hot FM and a Kwame in Tim Katachi.
do be nim di pinch ba abo ni tre see ma tem no na ene o mu di atem mo wo TV so yesu ene o mu preach na me ko na mensa wo eje so abranse na mensa say me kan tro say sebi so spiritual marriage so wo sunsun yare bia wo so ni abomodi answer be a friend wo 0249650703 0249650703 what me kan tro say o dia ama ene na nanom sum ene ewo eje so abranse o say dia na how sunsun sem ana nipedua na ayemre so bomodi answer be friend wati na omo kwanse bia so wa brabo ni CPC ta o say me kan tro say o hia o bible pa dia o ma se tumbi ne di eni udi esi ana so so da ya na won na baby emfata tumbi bi no beda oduma na ayebasa ana so kwa konto bi a omodi answer wo be friend 0249 650703 0249 650703 also we just wabna say e wo no gutu di nduma na me kan do say eda kukuada kwasiada ana ejuwada bia no nananum sane ma abofo ne moatia sane ma ndi djuma kese bi e weni pasitene mu a ai jesu wodi wani ene ere ekore me say yedi ehu no ni di nwada say ti bomodi aso be fana danfo e di ehincha wa sitene na abrabo mu no so friend na also mwawo na me jana na me de mani kire eye hwan na me de mani kire ye twins powers ni o say ahaban nie twins powers ni o say ntafo 2 million 2 million kasa nie o say bambo pa bambo ana se de eyo se peyi pa sahaba wo wiase a sahaban abo de ne bo aban na so fo ese o mo di tawo mani ase a this boss me kan tell say aban o ha the twins powers wo ho mo mo de so be frɛ no 0248699898 0248699898 also me kan tell say aban bi o de aye samna o de bible nko a se skato nsem na hye onko akọ interview ni abanzo o ye be man so dey frɛ kosi besia so no there be NCE mo ri program de mo chi wada ke kam ho no amu kyere mo no so mo mra obetete amane bi o de draw edwa hian ya se asanta mamrem bia no enne eye brand bia no asante edwira ye ho transfer was brand draw onfa aban ni bi draw ne te ho na o kra mu nye duru mo mo kra ye mre no o ko bi enfo mo nya wonya hwe no transfer was me kan tell me say mo mra ate on dura mu yi 0248699898 0248699898 that me kan wa hye so say eye na na de che onu spiritual herbal center also was Sankara 47 also dey na how obi ji wasase o court issue and a gold bi e ofie ya se bosum bi che so be ye bi che so say shia die se na nam tumi wo ho so tumi pa ho ofrigo tawo ji aba asantimamu ya die epo shia tumi ankasa da chinie tumi nie na chinie o sese na nanu wo ho pa na bosum wo pa na bosum ya adwuma o se de se konfo wada konfo e kwadwero ntimi mo mpaye ma wo no tumi wo pa de a na o tuni sa fra so for se mo mra mo mpa ni de ya adwuma no asofo na mo ya na mo ye emfata na we mre mo ma no so mo ye nsenkere no mo ye ma so re mo no o so mo mra mbaje nkote ni bi nko ya adwuma o so no de enframa kasa wote enua kasa wote ahaba kasa wote onim ade efre sunsun djuma ento onde one nananom tumi a sebo oduma kwa de gya ye nananom no eno de adwuma wo ya Sankara 47 omode so be frɛ 0246 014029 0246 014029 o se me kan to say oba enka wo hinta sem kyerɛ no sɛ ya sase no bi gye fru nsɛm ana oyere ana obi gye fru nsɛm a uduru aka kyerɛ sɛ ɔdɛfo maba me hinta sem no boa me ɛno ano no ye obi ara bɛka kyerɛ wo bɛbɔ mu no hyɛre nso ɔba obu nsa mɛmɛ sɛ fie hɔ mɛmɛ bɛ gye wo ngu asɛ bi efio wa obu nsa bi ɛnkɔ de wa so sɛ bi wo kan tro na sɛ wa ye bɔne pia na wo ba no bra no nsɛre bɔne fa kyɛ ma wate ɔsɛ won die ɔnananom tumi wɔ hɔ sɛ bi boye nhwɛ ngu a boni fefre ni ho nti bra no nhwe mu papa bi ngu ho ma no mfa emo bi nkeka bibi ho ma no mfa nte ho mo pe eye sika ama na tra mu nsem no boa me no o se ye sika duro o kwan bi so obeboa o be hye nyoma bi na o de ade wakeka nyoma bi na aba bi ama eni bosome bose ne sika no odwuma no fra na efuru ye fe ne boa me na fra mu ma me ye sika duro mo wakeka no de o de boa o Yesu so nyesa oba ya na watam 10 billion de afra wadwuma di ama wo bia bi o frɛ na nana odaroma adwuma nko yi
me ye dwuma se ni me pese oboa me no de bibi etech etrewen na ye se do so puo no mo mo yi ne se skana mo so mo bre ko Facebook anti aso ye na mo so fa me gua sei na mo kire to kuro no na mo ko pe bi adi e de mo fa no 0246 014029 0246 014029 na je kire no o say aban tu bi wo a yes ono so wo ho no ti say enya black sun o kan kase mo Bible mu akwankyere wo ho yigina Sam Solomon akwankyere na ye Christopher no yigina mu edi yi apa yi amane ne amamre ma ye Christopher we emre mu no be gina no so fi gina no the Psalm 1245 amount Psalm 6608 no the amount we go ko no mo say ka sam na kase wo brabo mu na we be kan sa empire no 7 times na e ko e bia amount o say sa nyoma nyina no obo ade de to ma eye David mu na e tete amamre atam no omo asabi yasra mo wo say David Solomon Abraham nyina no mo ye bi no mo ye bloodline na bloodline na say mi bisa na o say amanaman mu mo no enwusare ni mu so no mo de mo ba ma asabi ye from princess no ebeba mo so asa ho na tie na so wa fa na tade bi na de ekwa agina de bi ama na ekuro na di ne ho na black sun e mai sa abakosam no the black sun number so is 0241219014 0241219014 no I say black sun really ya be ye ko ntino professor Lucia de obi professor obe on now church in nsemu no you know worry about me between me and the Americans Russians the military ntimo before mamo hamo sa 1 minute time person from between 0241 0241 2190 14 0241 14 o se brani nsu ade asofo na mo se wiye mrem no bra no nkyerɛ se wiye na ekɔ a anase brana dura obo ade wasane a obibini kra de on hu nhyɛ dan hia me ne abrofo no obo ade no o was yawe no ba yawe aba say Yahweh no also did not the Bama bibini fama kramai no be nyankopon do kramai chen o dey say we useless last time I said we did the S1 say we to from a super February and ase e kwa na be koma eye sigejo nyame kese o de be na nyame asedan kamo ma me asede ni PC na me de mamu na me de aseda enso eni Uma mate mama ncha uma on chinchim fidie me de ko YouTube sanso na famous on so boa me ma me de you dey bro on chinchim camera na mai uma we have you famous enso mu da mu na wate munna na honkonkron sana mo so nkrai munna munye hello baby girl Mr. Obiye jo ga krabi yo mate beko mu bia ba wate o de mate famous me come biaba me dey dwuma dey besia ahwefo akina ye beto aso share me from 7 to 8 pm e be say share say be da say aha na me dwuma dey besi me dey ade ko first point eskuto yi pebre die akram bye bye Beda so much bread na matena se na mo hwe me KUMAWOOD TV bedi dwumadi e bero mato ne din ewiase na okwa abusua to dwutum se ewiase na okwa dia e ka hu se ewiase de obo soro ne asase a owura so owura dia na o mra ne amane a odidi so adechie ne adesan yewi adechie o manipa dasani na adesan ye o odman na odidi ne dwuma edru nwura odipa dasani pentem etu ne prum efise bibi wo ho edi na wo ho we kire me say ewiase na hokwa enka eda anke ntuprum bibi wo ho enti na eda yetu eti ka me ho na